barak maghateteng kata, mehine somai de, wahira ita toba. No lakong depois de ita hader. Hanesang mahueng ni beturu gihadader, no lakong wahira kona lorong manas. May be, mehi mak esperança ida may hau. Iha nebe, hau nunca baru katuhanoeng heladei hau ne mehine. No mehine rasik precisa ita ni esforço no oração sira. Atu mehine selesai de hanesang mehi. No dala rumah mo sempre iha dificuldade oi iha ita ni processo sira hotu. Mai be, hanesang foi sai ida, ita labele baru duni ita ni mehi sira. Hau murak no ida nema kau ni história. Solo fue telefoni. Hari mau parah tuh atividade serni. Runa ne. Nia mak mata. Nia mak haunya namorado. Ida nebe sempre bandu hau atau halau hau atividade sera. Maybe hamus ladung preocupa ho saída mak nicolia mai hau. No dala rumah mus hau sempre boso. Atu nune, hau bela na fatin halau hau ni atividade sira. Nia laos bareira, tambah hau fiar kata, usi hau ni atividade sira ne, sei tulung no kapasita hau. No mos prepara hau dia klita, ba futuro oing mai. No ia tempo ida, hau soro periodo ida nebema halo hau tau katu duni hau ne mehi sira. Sabar sana ia hutana. Tapi hing karele atividade sira importante. Mura, tinggal. Também malo que eu tiro atividade serne. How will you explica? Ei, para ter razão serne. Mura musa. Mura kali cuidar itu enggak. Mana? Tona. No depois do acidente ida ni hal hau tau klos. Atu haklean hau ni conhecimento ia mundo liu. Ia momento ni eu senti kata. Fati seguro liu mai hau, mak hau ni uma. Murad, onde ele é? Se olah lo butira beletir hauka.
parang sila. Murag. Ito na nakapasos. Sa itinitipid ka rin. How hali? Wan hira hau senti mesak no tau bai ha mundo liur. Hau descobre que tak hau expressão ne sala. Também ha liur, se iha emanebe pronto a tu sai fatem ba ita, a tu fahe ita ni mundo basira. No hau senti seguro los ba iha ne ba. No iha ne vamos, ho conhece, hali. No husi experiência sirane, halo hau pronto, a tu hambrik fali, husi kanek nebe maka hau iha. Dalam rumahmus ita precisa duni ema nebe rona ita. Romos foi espaço ba ita ni ang, a tu bele fahe ita ni preocupação be maselo. Igus mai hanesan feto ida, ita tengi kapasita ita ni ang hanesan. Hasai ita ni capacidade intelectual, nomos mental. Atunune, ita bele sai feto ida nebe, bele hambrik mesa. Mata mak ida nebe halo hau tau klos conhece mundo liu. Mai be hau contenti. Ito na. Hetang hali, ida nebe fo mahong mai hau.